Tu je negdje, da, oko 40 izlagača, neki sa više brendova, na primjer tvrtka Vrutak je ovdje donijela nekoliko firmi iz Francuske, iz Japana čak i tako dalje, neki domaći izlagači, tako da imamo nekoliko stotina različitih rakija i likera, pa i konjaka, viskija, džinova i tako. Ozbiljnih armanjaka i još uvijek što se tiče tih okolnih zemalja najbrojniji su uzorci iz Srbije, što normalno nije ni čudno, jer ipak Srbija je prednjači u kvaliteti voćnih rakija u svijetu, ne samo u ovoj regiji, nego i u svijetu. Tako da smo sretni da se, ajmo reći, natječemo sa najboljima. Eto, i onda i našim proizvođačima je nekako drago da dolaze uzorci iz Srbije, jer tamo se pohrvati se, ajmo reći, sa jednom šljivovicom iz Srbije nije jednostavno. Treba stvarno biti dobra kvaliteta. Gospodina Stojana Tasića, da nam se pridruži. S obzirom da je dobio veliko zlato za šljivu u Kupaži 2005. A također bih zamolio gospodina Danijela, predstavnika tvrtke Pavin, zastupnika DES Subotica, da uruči nagradu gospodinu Stojanu Tasiću, koji je šampinjon ocjenjivanja rakija za najbolje ocijenjeni uzorak šljive gušterače 2010. Evo, veliki čestitke gospodinu Tasiću. Neki distributeri su mi rekli da je nakon zgrape porasla prodaja domaćih žestokih pića i ja to vidim u svojim lokalima gdje to nije više isključivo muško piće, mi imamo sve više ženskih gošći koje ne žele piti likere, ne žele višnjevaču, ne žele teranino, nego prosto ja bi probala nešto ozbiljnije. Neku kajsiju, neku dunju, pa čak i šljivu, da, evo, prunine šljive, to ja mogu čiste savjesti ponuditi bilo kome i oni će svi popiti sa guštom. Tako da to je... Pozdrav, dobri moji rakijači. Evo nas u Zagrebu na drugom Zgrapa festivalu. Idemo da vidimo šta ima u sali. Gore su predavanje i radionice, besplatne, može svako prisustvovati. Trenutno je toku neka radionica o Calvadosu i Armanjaku. A mi idemo u salu da vidimo koga tu sve imamo da izlaže. Evo tu je plakat za slikanje. I ulazimo u jednu manju salu. Evo da vidimo ko je sve tu od destilerija. Destilerija Aura, najpoznatija po teraninu. Onda ovdje imamo Mede Klekovača, evo ga Aca iz Prune, njega čekamo, sad nećemo da ga pitamo ništa. Još jedna od hrvatskih destilerija, distribucija Valentić. Destilerija Vertigo iz Hrvatske. Gorda, i o njima nećemo puno i njih čekamo da dođu u podcast. Iska, Maran, bolje vas našli. Čemo se poslužiti sreći. Sa šljivom? Nažalost, mi vam nemamo šljivu.
Ja sam šljivom čovjek, tako da ove slatkiše ostavljamo za neki drugi put. Mogu biskuda, ajde biskuda probamo. Biskud. Biskica, mrvicu, ako volite čišće, ja bih rađe preporučio lagano barikiranu travaricu. Ne mogu, samo biskud. Baš gorke baš ne mogu. Nema pažnje. Dobro. Ovo mi je neko malo soče. Sjeti se malo onako grožđice, suha smokvica. Listovi i mele, njih natapamo u našu lozu. Loza je osnova, to. Mi imamo vinariju i onda biti baza za sve rakije na loza. Svaka biska ide u bazu od loze ili može da ide u jabuku? Komovica, pretežito na istarskom području je gotovo uvijek ili loza ili komovica. Nekako pretežito dosta se koristi kom zbog određenog kako ima vina pa se onda posljeđuju dalje. Mi kako imamo vinariju tako uvijek imamo malo viška i kako samo pijemo zgraf. Tako da pretežito na istarskom području bude na bazi grozda, ali naravno ima, ako neko ima jabuke ili nešto slično. Ok, super, hvala ti. Hvala vam. Ja neću bilo duljiti, ja sam organizator Barney Leva i gledam za mi čast predstaviti Gorana Vajnala iz gospodarskog lista i njihov kasni projekt Pro Spirit, nagrađivanje najboljih međunarodno ocenjivanje rakija u Geređinu. Dobro ima šala Bakri ili Krisebe. Ja ću se pridružiti kasnije, a vi uživajte u Goranom društvu i vidjeti koji živjeli. Hvala lijepa Marino, gospodinu Levaju. Samo bih napomenuo da je za sve dobre ideje, uspješne projekte potrebna jedna doza genijalnosti, jedna doza lucidnosti, a Marin to svakako ima. Iznio je velik teret na svojim plećima. Uglavnom, prošle godine je održana prva zgrapa, a ove godine drugo izdanje festivala zgrapa. Veseli nas da je pustio korijen, da će uhvatiti tu tradiciju, da možemo na kraju krajeva reći da svi ljubitelji destilata, svi ljubitelji rakija, likerova i džinova imaju jedan festival za njih i vi kao proizvođači i naravno i vaši kupci i potrošači da imaju jedno mjesto na kojima se može vidjeti i prezentirati ono čime se bavite, što radite i naravno kušati i degustirati vrhunski proizvode. Evo ništa, na samom početku htio bih se zahvaliti svima što ste došli na dodjelu, jer vidi se da svake godine se sve više na dodjeli, što znači da ipak znači nešto ovo ocjenjivanje. Htio bih se zahvaliti prvo našem generalnom sponzoru, Danielu iz Pavina, koji nam je zastupnik je ovdje DES-a, koji nam svake godine dodijeli portal koji možemo dodijeliti našim pobjednicama, šampionima. Htio bih se zahvaliti Agronomskom fakultetu i profesoru Marinu Mikaljeviću Žulju, koji je velika pomoć organizaciji, bez njega ovo ocjenjivanje ne bi se definitivno moglo održati. Marin će vam reći nekoliko riječi o samom ocjenjivanju. Izvolite, Marine. Hvala, šaljite svoje uzorke, što vjerujete u sud naše ocjenjivačke komisije koje se zaista sastoje stvarno vrhunskih stručnjaka, to vam garantiram. Znači, tu su prvenstveno profesori sa Agronomskog fakulteta, sa biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, tu su tehnolozi iz najvećih destilerija u našoj državi. Tu nam je naš gostujući profesor Nikićević iz Beograda, profesor u mirovini, ali ja vjerujem svi koji se bavite rakijama da nas ne čuli za njegov ime, jedno veliko je profesor. Znači, ocjene su definitivno možete ih smatrati relevantnima na području kompletno Balkana. Nemojmo to koristiti samo za nazdravljanje i na ruk popiti, nego probajte malo se udupiti sada kad budete išli po štandovima u mirise i okuse, malo popričati sa proizvođačima, vi međusobno smijenite iskustva, to nam može donijeti isključivo samo boljitak. Bolje sutra, bolje rakije i iduće godine još i više zlata i još boljih uzora. Evo, hvala vam najljepše. Kategoriji destiliranih džinova
ide Igoru Freitagu, Freitag Fluid, Highlander Gin Blue Edition. Evo, čestitamo destileriji Babić. Pa onda da se vidi, evo, tako da. Evo, čestitamo. Sljedeći ocijenjeni uzorak dobio je zlato za šljivovicu 5 godina staru, gospodin Ljubiša Obradović. Evo, veliki pljesak za gospodina Obradovića. Evo. A pozivam i gospodina Aleksandra Ribača da preuzme svoje priznanje za šljivu 2019. Šljivovica koja je također dobila zlato je iz 2010. a proizvođač je Željko Đačanin. Da li je gospodin Đačanin s nama? Je. Evo, čestitke. A čestitamo destileriji Kosinčić. 2 zlata. Destilerija Gorda. Znači zlato za dunju 3 godine staru, za jabuku 7 godina staru, za šljivu 7 godina staru i za šljivu 11 godina staru. Years old. Veliki pljesak destilerija Gorda. Gospodina Stojana Tasića da nam se pridruži. S obzirom da je dobio veliko zlato za šljivu Kupažu 2005. A također bih zamolio gospodina Danijela, predstavnika tvrtke Pavin, zastupnika DES Subotica, da uruči nagradu gospodinu Stojanu Tasiću, koji je šampinjon ocjenjivanja rakija za najbolje ocijenjeni uzorak šljive Gušterače 2010. Evo, veliki čestitke gospodinu Tasiću. Evo nas na Zgrapa festivalu u Zagrebu, drugi Zgrapa festival, u okviru koga su dodeljene i nagrade za 6. ocjenjivanje Cross Spirita i sa mnom je predsjednik ocjenjivačke komisije Marin Mihaljević-Žulj. Marine, dosta uzoraka ove godine, preko 200 ako sam ja dobro. Je, evo ove godine 250 uzoraka, što je čak par uzoraka više nego lani. Svake godine je sve više uzoraka, što eto, ipak daje nekako i nama nadu ovdje u Hrvatskoj da je sve veći interes za proizvodnjom voćnih rakija, sve više destilerija, ali ne samo da se pojačava samo broj destilerija i uzoraka, nego se pojačava svake godine i broj zlata ukupni. Tako da ako gledamo neke statistike, evo sve je više zlatnih medalja, što upućuje da je sve bolja i kvaliteta. Tako da mi je to izuzetno drago, izuzetno me veseli što je takva situacija. Kad smo već kod rakija, džin i dalje dobro parira svim voćnim rakijama, koliko sam video i po broju i po zlatnim medaljama. Je. Kod nas je dosta veliki trend još uvijek otvaranja malih destilerija koje počinju sa džinom, jer, evo, ajmo reći, za sam početak proizvodnje nešto jednostavnije za startati u tu proizvodnju, pa se onda mnogi odlučuju okušati se u proizvodnji džina, ali s vremena na vrijeme se ti isti destileri sve više interesiraju pa pokušavaju raditi neke druge voćne destilate, tako da smo evo ove godine imali od jednog proizvođača koji inače imao samo džin, ove godine su bila i dvije voćne rakije u igri, čak jedna od njih bila dunja, što evo držim da je dosta zahtjevno za teže nego šljivac. Tako da evo, to isto upućuje evo da se oni sve više žele okušati u toj proizvodnji voćnih rakija, tako da mislim da će u budućnosti biti i sve više da će biti više voćnih rakija, a ajmo reći manje džinova. Kod nas još uvijek dosta popularno i popularni konzumacija džinova. I džinova i teranina i limončela i svih ostalih nekih likera, ali i dalje regionalni, ima dosta uzoraka van Hrvatske, samim tim i komisija ove godine također bila regionalna i po onome što ja pratim, vjerojatno najbrojnija komisija na nekom od festivala. Evo, mi se trudimo da svake godine, obzirom da se radi o međunarodnom ocjenjivanju i da dolaze uzorci iz cijele bivše Jugoslavije. Znači imamo stvarno praktički od Makedonije do Slovenije kompletno uzorke.
još uvijek što se tiče tih okolnih zemalja najbrojniji su uzorci iz Srbije, što normalno nije ni čudno, jer ipak Srbija je prednjači u kvaliteti voćnih rakija u svijetu, ne samo u ovoj regiji, nego i u svijetu. Tako da smo sretni da se, ajmo reći, natječemo sa najboljima. Eto, i onda i našim proizvođačima je nekako drago da dolaze uzorci iz Srbije, jer tamo se pohrvati se, ajmo reći, sa jednom šljivovicom iz Srbije nije jednostavno. Treba stvarno biti dobra kvaliteta. Komisija je, dobro ste rekli, brojna. Radimo 2 komisije paralelno, svakoj komisiji je 5 članova, a ja sam 11. kao predsjednik koji nadzire rad 2 komisije. Tako da radi se u 20 uzoraka u nizu, radi se pauze između, 50 uzoraka dnevno. 55. To je skoro, mislim, nije skoro nego evropski prosjek. Tako da trudimo se da se i ne zamara, da ocjenjivači budu relativno svježi, da im nije zamorno, da imaju vremena između da se neutraliziraju, da se opuste osjetila, tako da definitivno mogu u nekom relativno normalnom vremenu dati adekvatan sud. Ja malo gužvu u Zagrebu, ali uspio sam nekako da uhvatim glavnog i odgovornog. Glavni i odgovorni Marin Levalj sa mnom. Ja sam u Marinu video još prošle godine kad je prvu zgrapu organizovao. Ove godine sam morao da dođem da vidim kakav je festival i šta je to što privlači veliki broj destilerija na zgrapu. I pre svega, odmah u startu ja ću da kažem moje neke impresije pre nego što Marin bilo šta kaže vezano za organizaciju. Reći samo da je lepo organizovano od ulaza, gde vas čeka flaša sa vodom, čaša za degustaciju, gore dodela nagrada, posle prezentacije, 3 radionice danas, mislim, 3 radionice sutra. Unutra u sali jeste malo manji prostor, ali ima mesta, nije prevelika gužva da ne može da se stane, popriča i vidi. Ja sam ovako video zgrapu, a ti mi kaži šta je u stvari zgrapa i otkud tako brzo da zgrapa postane popularna velikom broju destilerija. Pa to je moja stara ideja, kako sam ja ugostitelj, onda smo radili neke vinske festivale na otvorenom, u međuvremenu je nastala inflacija vinskih festivala, ima ih previše, po mom skromnom mišljenju, a niti jedan posvećen tradicionalnom piću, rakiji i likerima. I onda sam ja to godinama smišljao i što sam više smišljao, to je više rasla ta ideja. Tako da smo prošle godine vrlo ambiciozno ušli u jedan boćarski dom koji je ogroman prostor. I onda je glavna zamjerka bila pa nije bilo baš puno ljudi, zapravo ih je bilo, ali su se izgubili u tolikom prostoru. Onda smo poslušali tu primjedbu i rekli ok, ajmo ove godine nešto drugačije. Javio sam se prijateljima iz Petog kupea, njima se svidjela ideja jer su bili već na prvoj zgrapi. Rekli su da, molim te, dovedi sve te rakijaše k nama. I eto, zato smo sada u Petom kupeu koji je kompaktniji, manje intimniji, ali mislim da su ljudi zadovoljniji. Nekako kad kažem boćarski dom, onda svi kao sportska dvorana, a sad ove godine kad kažem Peti kupe, onda su Peti kupe, kao šminkersko mjesto, ovako nešto zgodno. Ja sam zadovoljan, lijepo izgleda, imamo finu reprezentaciju ponajboljih, stvarno najprestižnijih destilerija. Meni je to supruga i prijatelji od iz Zagreba su rekli, pa nije to tek mači kašalj u Petom kupeu, to je ozbiljan restoran, ozbiljan ugostiteljski objekat koji radi, tako da... Oni su puni, rade dobre projekte, dobre koncerte, idem često. I ove godine je vezano, odnosno zgrapa se naslanja na Cross Spirit i Cross Spirit se naslanja na zgrapu, idete zajedno i ove godine. Prvo je bila dodala medalja sa 600 Cross Spirita, pa onda sad ide ovaj revijalni deo gde se uživa u... Da, naime, kad sam organizirao tu prvu zgrapu, onda sam ja htio imati svoje ocjenjivanje. No, vrlo brzo sam shvatio da će mi to uzeti puno vremena, da ja nemam resurse, ljude dovoljne da organiziram ocjenjivanje na jednom zavidnoj razini. I onda sam saznao da postoji Cross Spirit. Pa sam im se javio i rekao, društvo, ja radim festival rakije, vi radite ocjenjivanje, pa ajmo nekako to spojiti, neka proglašenje bude kod nas, malo da mi pomognemo marketinški i obrnuto, i tako smo to napravili. Ove godine smo nastavili tu suradnju. Moram naglasiti da smo mi zapravo 2 odvojene priče koje, eto, pomažu jednim drugim. Funkcionišu zajedno. Mislim, oni rade svoje, mi radimo svoje, ali zgodno je da se objedini na jednom mjestu, da ovo bude centralno mjesto za sve ljubitelje rakije. Da, lakša je takva organizacija. Komisija na Cross Spiritu veoma ozbiljna, možda i najbrojnija komisija profesora sa raznoraznih fakulteta da ja znam na jednom festivalu. Ove godine 11 članova žirija je baš
velik Profesor sastav. Mihaljević, doktor Urošević Tako da, dalje, da. baš respektabilno. Do godine, isto vreme, isto mesto. Otprilike isto vrijeme, malo smo pomakli za mjesec dana prošlogodišnju, je bila u 10. mjesecu, bilo je pretoplo vani. Ovo vrijeme je puno bolje za rakiju, ja mislim. Ali bi nam bilo lepše sad da smo na polju isto i ovdje. Ja bi najrađe napravio open air, ali je to uvijek rizično sa vremenskim uslovima, da li će to funkcionirati, neće, hoće li kiša pasti, neće. Tako da smo ušli unutra i mislim da je dobro. Za sljedeću godinu možda bude neka treća lokacija i ja se uvijek nadam da će biti uvijek malo veće, da će više destilerija prepoznati potrebu da se prezentiraju na ovakvom događaju. Kako smo ove godine u odnom broju destilerija, ove i prošle godine, tu je negdje? Pa tu je negdje, da, oko 40 izlagača, neki sa više brendova, na primjer tvrtka Vrutak je ovdje donijela nekoliko firmi iz Francuske, iz Japana čak i tako dalje, neke domaće izlagače, tako da imamo nekoliko stotina različitih rakija i likera, pa i konjaka, viskija, džinova i tako. Ozbiljnih armanjaka i Calvadosa, recimo, ja sam stigao da probam, u stvari od toga sam počeo dok su mi još nepca bila sveža, tako da ozbiljni, za mene ne baš poznate marke, ali jer ja sam ipak šljivav čovjek, pa ni ne zalazim mnogo u taj deo, ali kad god probam nešto od toga oduševim se, a pogotovo ovo danas što sam probao je baš kvalitetno. I prave i radionicu od mene, ne samo izlaganje, nego imamo i radionicu vezano za armanjake i konjak. Tako je, da, Cecil Leso iz Francuske, da, mislim da je uloga Zgrape da približimo domaće piće, nacionalno piće rakiju domaćem svijetu, da to bude proizvod kojim ćemo se ponositi, koji ćemo ponuditi našim turistima, ali naravno mi to moramo uspoređivati sa svjetskom klasom, mi moramo uspoređivati odležale šljivovice sa konjacima, da vidimo gdje smo mi u svijetu zapravo i to je jedna velika zadaća i veliki posao. Ti si pravi sagovornik da znam da i često dolaziš u Srbiju i posjećaš i druge festivale, možemo nekako da uporedimo, odnosno možeš li ti da uporediš rakijsku scenu u Srbiji i rakijsku scenu u Hrvatskoj trenutno? Da, to je teško pitanje. Prvi put sam išao na festival Spirit Style na Srebrnom jezeru, zvali su me iz destilerije Prune i još jednom hvala im na tome jer su mi otkrili čitav taj svijet.